khirtu le ngai thatu te kar to pin rin ni chibai le vek ko le tun truma chon nimin tlai lama inkhe result te tin nizan inkhe result ba ka football thuleng te kan thlirin kan ngai thla ho le do na kar to pin khel tu fixer te po ngai nom tak ahum bok chung te chu in thlerin in ngai thla ho chole donang o tun trum chu trumdang kan ti lo ang takin abul tran nan chuan MFA kablung le district a khel hi hantar dang don ta ila nimin tlai lama khan final game khel ania final game tia moilo khopin anin sop meisatla FC Siha district chu electric veng FC Colosseum district lam chon singa faingutin final a hian an hne final in khel munom taka hian electric veng FC tan minute nga naleka malsom tluanga sha sel chon ma an hruina goal akhunga second half minute somruk pathumna silal thanoma chon an goal ni na khung le hian minute somsari pathumna nalthan pui chon an goal thumna akhung le throm loi mola inkhela hian electric veng FC lam hian an ngam le me satla hian goal ni an chhuwa bel le taboka minute somriat parukna le minute somkwana MS dong zola chuan electric veng FC tan goal ni aron khung le ya singa fainguta ne na changchung hian kumina MFA Cup champion chu electric veng FC Colosseum district te chu annita ane tian champion team chu electric veng FC Colosseum DFA te annia runners up me satla FC Siha district te ni hian fair play award hi lunglei DFA tanga ronkal lunglon FC te hne na pek ania top scorer hi goal nga khung tu electric veng FC player poimo lalthan pui chu ania best player ra electric veng player poimo silal than oma chu than anipok English Premier League lama lut vele ta zoi ila nisana in khel monam taka UEFA Champions League khel tum team Aston Villa team antol thlule tange nge ya mol nei tu an hne nge tura ngai tlak law team Wolverhampton chon Sydney fa yin an lo hne Wolverhampton team hi tun hnaya an che chelem lova United team laka point lo chuak thei hian Arsenal team po an chel thei ani kha tun an game po hian angam lo zoka tangma se Villa team laka point thum an lo chuak inkhel munam taka hian Aston Villa hin goal shot tum som pathum te meu mai an neya goal khungero nei lo thongin Wolf lam hian targeta shot tum ni chau an neya goala an khung ve ve thong inkhel munam taka first half goal alu lo nu yin second half minute somruk pakhat na Wolverhampton tan Joe Gomez ma an hruina goal akhunga hun top ma hret hun pek bel minute som ko pariat na Rodrigo Gomez an goal ni na akhung le hei bakero goal dang alu bel zui talava Wolverhampton lam hian be selo zok ni chungin point thum an hlo chuak tihan table tharbera Aston Villa hi kelsom ni pariata point somnga pakhat nen pathumna anom zui zela UEFA Champions League khelo thut theidin mona anding zui ta ane anmani ne to Wolverhampton lam ero table mongbera anla chun zom zela point som pathum nen among bera hian anom antla kero alari nom thau thong inkhel tur fixer lama lut chho vele ta ila zanina train football ma innal te nei chun zom ni le donin inkhel monom tak clear tur omle nualang zanin daru ka tangin English Premier League lama Bournemouth and Sunderland chu anno mikhol do na team pani te inkhel turi a monom phian tura beisei ane zandari lechan vea UEFA Champions League khel phak ngei tumatran lamek Liverpool and West Ham United anlo mikhol don bok hei inkhel hi team pani tan apoimo leang Liverpool hian hne nan chan chuan UEFA Champions League khel phak china anlo om leilok thein arin oma West Ham United lampo anchak chuan Nottingham Forest le Pelian ahim china anlo om leilok ve theidon bok inkhel poimo tak ani don tinani chu tunge changzok kan rin lomle heng baka hian Newcastle United chon Everton an mikhwal don boka Newcastle United hi an che thatok lo ang ring khop maya anin siam that thei be sei te po aniang chu masen ma chon tur Everton hi pumoi te noya an che tha hle heng ba kain tlak lau tim Burnley chuan Brentford an mikhwal don boka an ni pani po anin tum tok fu tura ngai ane
zandar som bahata inkhel poimo tak thlir tur aum do na club lian tei thei ve zet meli chiuna te chon anmola Manchester City champion tum team chu anno mi khwalang Leeds United hikan hriatang han club lian laka point an hlo chuak theiro angreng khop maya tung game po hian an laka rin nat sete aum kan ti thayang chu amai ro chu City hi champion tuma Calford chomek anniya tung game hian an chak chuan Arsenal neng khel inzata point ni chawin an lo phak lo to don ane poimo hle tinani chu Leeds United po tun din hmuna som pangana mek in point som thum pakhat an nei towa tlathut thei din hmunai ro an lating ane tlak an du lo chon he game hi apoimo ve hle bokang pathian ni zandar sari le chan veya Brighton mola Nottingham Forest an leng lut do na Brighton team hi European competition khel phak tum team ni hin Forest lam mero tlathut thei din hmuna anding mek thonga apoimo ve ve don tinale chu heng ba ka hen Fulham le tlak lam team Tottenham Hotspur te anin matchon don boka dar sari le chan veya ave khian Manchester United chong Crystal Palace chu anlo mi khwalang United team hi Karikan noya chaklo anla nei lova probability a po chakring an tamzok ane an chak mai rin na te po aliana tundin mona UEFA Champions League khel phak chin palina mekin tung game a hian an chak chuan table pathumna anum chho theidon na Villa team chu an lepel theidon ane United team tan apoimo hle mai Crystal Palace Singlas na noya season kalmeka an chet hatok lova chuti rualien han nuai chia ngot thei an ni big lova game monom tak an chop chon hlo tak an ni ve bok Michael Carrick-tan po kong hau tak le zuam ngot chi chu an ni lawang pathiani zandar soma inkhel poimo big clear tur do na Emirates Stadium a hmashoi tu Arsenal chon Chelsea chu an lo mi khwalang tu din huna probability tonga unlock dana Arsenal chakring hi 61% an oma Chelsea chakring an claim hle 17% chaw aniya draw result om theinei 22% anga chut ane Arsenal team hi tung game a hian an chaklo chuanin City tangkong an hongzau theido na mashroi tu nilo thut theidin hmuna tepo anding chho don ane apoimo hle don tinani chu Chelsea lam hi tun din hmuna pangana omekin point somni panga an nei meka Champions League khel phak an du chun an ni tan po he game hi apoimo top khok hle don ane inkhel monom tak khan be seita ila tunge chakjok kan rin lomle team pani te anloin machon to Chelsea tum samruk panga an chak towa team pani te anloin machon to Chelsea tum samruk paruk an chak towa Arsenal tum samriat pasari chak to bukin tum samruk pakhat te meu mai in ne tok an nei to ane draw result atam thin ang renga tunin khel tura point draw result aum thei ring an tam hle ma se tu nai chawa hin Chelsea team hian Arsenal team hi angam lo khop maya Arsenal team an ne nung ber hi kumsang ni somni pahat August thla dei khan aniya khami tum khan Emirates Stadium a Premier League ka Arsenal hi Sydney fain an ne ane hemi no anin matchon le hawa hi chuan tum ni draw result an nei ti lo so Chelsea team hi an tlom veka anin matchon nong pania po Chelsea team hi an chak lo ve ve ane tung game an khel le tura hen tunge chakzo ka kan rin lom le Spanish La Liga lama lu chho vele ta ila zanin dhariat le minute somli panga tangin mashroi tu Barcelona chuan Villarreal an mikhwal do na zanlai pel dar khan le chan ve Ovidio le Atletico Madrid te in machon don bokin pathiani zandar som bahata Real Betis on Sevilla chu anlo mikhwalang Italian Serie A lama zanin dar som le chan ve Verona mola champion lai team ta boy Napoli chu an leng lut do na zanlai pel dar khan le minute som panga mashroi tu Inter Milan chon Genoa lo mikhwal don bokin pathiani tlai lam dar nga Cremonese mola AC Milan chu an leng lut do na zanlai pel dar khan le minute som panga Roma le Juventus te anin machon don bok German Bundesliga lama hian zanin dariata Leverkusen le Mainz te anin machon do na zandar som bhata team lian patni champion tum team in mek Borussia Dortmund le Bayern Munich te anin machon don boka Bayern hi an chak chon an champion kan ti thei to hialin arinom French League 1 lama zanin zanlai pel dar khan le minute som thum panga Le Havre chon Paris Saint-Germain anno mi khwal do na
PSG hi an chak chuan table point li line an sang fal theidon ane nizana lens le Strasbourg te goal khat ve vein pe in anin hne to ka hei hi Paris Saint-Germain chan mang tangkai thei turin hun thatak an nei don ta ane inke result lam chu kal san taila football Thu Leng No chho don ang o tun tum chu UEFA Champions League nizana draw an nei chungchang tang hian bul tran ta ila UEFA Champions League ke nizana ma khan la 16 draw chu an nei ta final thlenga anin ma chon theidan tur 3 po omzui nga len la 16 a hian Real Madrid le Manchester City te chu rin lok ang nge hian in ma chon tura po an ni ta bodo le Sporting te chu an lom hle ang Real Madrid le City te in ma chon tur hi angai nom zual tura ngai ane hengba ka hian English Premier League club Newcastle United le Spanish La Liga club tra Barcelona te chu in ma chon tura po an ni boka hei po amunom hle in arinom anlo in ma chon to clear le tin Newcastle United hin an ngam lo ang ring khop maya Barca lam an lom tura ngai ane hengba ka hian hengba kan Real Madrid le Manchester City te ma chon thei tura anda bodo le Sporting te ro an va nei ta khop maya club pani te hi anin nuai to na anin tumtok viau tura be sei te po ani thayang chu French League 1 club last 16 in pet kai ta sham Paris Saint-Germain chuan season liam ta ang bokin playoff zo che English Premier League club an ma chon le don ta ha chu tu dang ni lovin Chelsea team an ne achan chu club World Cup lam kan clear le thein arin oma chu wang chuan team pani te in ma chon tur hian borok anei lian zui ngal hle anni ho ba ka Atletico Madrid le Tottenham Hotspur te po anin ma chon don boka kumsang khat zakwa somruk ti chawvel kha anin ma chon no ber ani ya chumi nuwa inela lian thama anin ma chon zui le don ta ani Arsenal team anwa nei kan ti thei anga Leverkusen chu ma chon tura po ni hian Galatasaray mola Liverpool team chu anleng lut don boka hei po monom veu tura bei sei ani Liverpool team anwa nei te po kan ti thayang chu anni ba ken last 16 bonzeta in pet kai ta Atalanta chun German club an ma chon zui le do na chu Borussia Dortmund aya thazok Bayern Munich ane hei po amunom tura bei sei ani ya Bayern hen Dortmund phuba an la thengem le ti hian final thlenga in ma chon thei tur te po achiang takwar maya PSG le Chelsea te in ma chon chak zok hian Liverpool le Galatasaray te in ma chon chak zok chu an ma chon do na Real Madrid le City te in ma chona chak zok hian Atalanta le Bayern te in ma chona chak zok an ma chon bokang Barcelona le Newcastle United te in ma chona chak zokin Atletico Madrid le Tottenham Hotspur te in ma chona chak zok an ma chon do na bodo le Sporting te in ma chona chak zok hian Leverkusen le Arsenal te in ma chona chak zok an ma chon thei don bok ane omzia chu semi-final hen Barcelona le Arsenal kan mu thei do na ten atri le lama Chelsea le Real Madrid emo City le Chelsea emo Liverpool le City Liverpool le Real Madrid Liverpool le Bayern Munich kan hanti angchi te po mu theina chance auma Chelsea le Real Chelsea le City kan hanti angchi te po intum theina chance om don tinani so amunom chawviau tura ngai phot mayang ni san lama khan English Premier League lampo Netflix a enthei ani trep to thu puan ani vele tatlat maya Netflix TV lama pot te chuan kan en ham thei don tinani so chuti rual chuan in choi bel turero om don ni in antar lang thonga English Premier League do ber in khel enthei tur hian in Netflix hian live streaming kan han tiang chi kha an pe chuak do na ma se hemi enthei tur hi chuan in Netflix a US dollar som vel choi angai don ni hin alanga hei hi thatin fi ani don tinani so hetiang ani taka chuan thatin hian in Netflix a English Premier League en kan du chuan cheng zakua borvel chu sen angai don tinani so tam angreng khop maya hei ai chunin Sony vel po afu zok hial ome Real Madrid lampoi ni zang khan thu thar an neya alomom lo lam ni thongin Mbappe chu kar ni vel achol angai tur thu an ti chiang ta Manchester City chu ama chon thailo thut mai thei ni hin an soi tatlat mai hetiang ani ta wa chon Real Madrid ina an game khel le mabak engemaw zat chu Mbappe hian a khel thei don lo ane Lionel Messi interview English strong chungchang an zo na hitlem tar lang ve don ta ila
Messi hi Fabrizio Romano atarlan dan chuan English si har ati hle ni tur ane Lionel Messi an hemian Lionel Messi chon hemi chungchang an zona hi achanga katet lai khan English strong hi chu kazir ve to ngei alom trum khat kazir ha ka du tok viawa har sa ka ti hle ane amai ro chu in chir na tam tak kan neya kalo hnol ta hapui ti chang po ka nga ta hle ane chu wang chon trong zir tam hi apui lova ma se hun kal to ani ya siam that thei ani to lo bok khati hun lai kha chon har sa ka ti ve e mani ti hin Lionel Messi chuan asoi Cristiano Ronaldo po Almeria alei chungchanga thuthar on chun zom zela United team po lei alatum thu asoi ni hin antar lang Ronaldo chun Almeria hi abul tran na mai chau ani thu asoi ni hin antar langa club lian tak nei tu ni atum thu te po lo sei to Ronaldo hian United team hi ala lei mai te po arinom Luis Suarez po kumsang ni som World Cup a handball chungchanga anzona achanga Luis Suarez song kha thil thleng han ngai dam dil kangai lem lova ngai dam dil chan tur po ahum lo ane lo taka folin lelam player kha in hliam ta se chon ngai dam dil ngei angai do na handball agol ngei tur ka dan ero red card mu huamati kani ya red card po ka muta nge ya chu min shrem na ane ngai dam dil angai lova athiam lo zok chu un player penalty paid goal lo ta zok kha ane penalty paid thei turin hun tha ka siama ke chon ka team ka chan him mai ane ti sual ka nei lova ngai dam dil na turpo ka nei love tin Suarez suan asoi BBC Sport lampoi ni zan lamahan United in Ruben Amorim anbana compensation an pek za chu an ron ti chiang ta ha compensation hi adong tam angreng khop mai Ruben Amorim kha United in anbang hang contract ala nei nuala hemi wang compensation zang na dom na kan tia hian pau million som pruk adon tak thu puan ane hemi chungchang BBC Sport chon antar langa United hian an pe fel to ni te poin an soi ban hi katan hlok na te po ative hian o me ban lo se hetiang za jathi a hmu thei arinom lava ban hi katan hlok ani atini chu Arsenal legend Ray Parlour point ni jang khan thu thar aneya Arsenal team ina tu hnai an khel le tur club lian pahni Chelsea le City te an ma chhun tur chungchanga angai dan chu aron soya Ray Parlour chuan tu hnai loka Chelsea an ma chhun do na season top don nama City an ma chhun don bok Arsenal team hi an thra kan ti rual hianin an lakarin na nga ahar sa chang ala thina Chelsea le City an ma chhun huna po point thum lo chua lo na chansi asang hle hin ka hria point thum an lo chua ka ni ro chun alomom hle do na ma se point thum an hmu lo na chansi asang zokin ka hria ti hian Ray Parlour chuan asoi one mata point thu thar aron neya United le Chelsea tana loin lan to hian Chelsea team chon transfer an mang thiam lo hle nia a hriat thu asoi mata chuan Chelsea han transfer kalpung hi an thla ka ngai nia ke chuan ka ngai ya top club an nia chu om zia chu player thala lu turin an thatok ani tun din huna ka hmu dan tlang takin soita ila he team hi chuan in tun din huna chuan sum don na bak an ngai to lovin ka shebera chu an thil tumber ani Chelsea club len na mangtang kain sum thon na an kalpui ni maya ka nga ya club hi an mangai lowe moti mai turani ti hin mata chuan asoi Liverpool point United chu makhalen El Mala chu senglu antum tho puan ania Mala senglu tur hian sumpo the chonwal antum bok El Mala hi kong team tan inlan mekin ache chelo khop maya season kalmeka konin go sompat an khung jing a enroll kimvek ane hetianga che thatei hian tu anei sho ta khop maya Liverpool team chu anron khan zui ta hle ane Morgan Rogers senglu antum na konga Chelsea lampo anin ring tok to len hin team tok chun atar langa transfer kongka aloin hon le huna Morgan Rogers si an senglu thei anin rin thu an soi English international midfielder hin tu anei tam angreng khop maya Chelsea anin rin tok to thu an soi ta ka chuan an senglu thei mai rinom team tokin atarlan danin Manchester United point Jared Bowen chu senglu antum ni hin an soi vele tatlat maya Liverpool le Tottenham point senglu anno tum to English forward senglu tur hian amana po sum the chhuanwal an poi tilo nin an soi tatlat mai Jared Bowen po hin club lian zok zom apoi tilo thu alo soi towa
United team lama kan hmu mai te po arinom Liverpool lampoin Luis Suarez chu senglu antum ni hin an soi vele tatlat maya an team tana loin lanto Luis Suarez nilavin tunami hit chu Colombian striker Luis Suarez ani thong Luis Suarez anlo sengnu towa Luis Suarez dang an la lut le trap to tinani chu Sporting Lisbon tan a khel tha emema ache tha tema wanghin club lian dang tenen po soizom an hlo hle Liverpool team lam hian tun hnai an hel chhome ka an indor na po akal tuang ni te point an soi to Colombian striker mana hin Liverpool chuan Euro makna doi somruk vel the chu an tum ni hin an tar lang Eric Cantona po angeyom angreng khop maya Neymar chungchanga an zona changin Cantona chuan world record player ani theya Euro makta doi zanni somni panni manlai ane amai ro chu ka ngai dana ero khati mazom khamak pati emema kumsom ni pangami khati hunlai khan aniya Brazil national team tan khelin jersey number som a hatheya Barcelona tan a khel bok player no pang tha ti soi ani mek ani chuti lai tak chan Paris Saint-Germain apan ta dai maya chumi aumzia chu sang takateng khuta achuk tina ni ber mai ani na taka chun ani hi zo ka chak emema ka zo na zo chak chu club lian taka khel si kha friends club te tak mai emens ti te guinem kan han tiang chi te matson tur khan engwangin nge kalti hi Neymar hi ka zo chak le ti hin asoi UEFA Champions League last 16 draw le final ankal chho theidan tur draw ani fel towa hemi chungchang hen opta super computer point alo chut le neu maya antri atanga achu dan atangin champion thei tura din mun thabera Arsenal team chu aronda tawang maya hei ero adik kherlo ti shethar le ta ila super computer in achu dan chuan Arsenal team champion thei na hi 24% ang velin achu ta panina Bayern Munich chu dain 14% angin achut Liverpool in Dodlin 12% ang vel champion thei na chance nein ata City chu 10% ang velin achut bok an hnuaia Barca le Chelsea te an oma Newcastle United champion thei na chance po 4% anga chutin Newcastle United hnuaia PSG chu ada Real Madrid hi ada niam angreng khop mai 2% ang vel chau champion thei na chance nei angin achut sak ane Cristiano Ronaldo point Almeria team a leitak thu kan sei to ani kha 25% vel z share anei fel to wa an club ho tu ani der to tinani so heti mek lai hian Almeria team mitam takina an hriat lo lemlo hian followers an nga azui ta khop maya Instagram lama hian followers tlem te nei thin kha darkar somni pali chung chavin 2 million followers an nei der mai pui hem tak ane Ronaldo le Messi anni to hitsuanin borok eng mohi aum hat zel Marcus Rashford poni zanghan Barca chun an leitur thu an ti chiang ta Fabian atarlan danin angetin Barca hian senglu antum felta ane United nen aman le mol chungchanga anin rem towa Euro makta doi somthuin Barcelona hin transfer kong kaloin hongle tura rasi hi an senglu donta ane ole hatichin hatun trumatan ni mai se clear tu te channel mingai lut saka in chunga lom thuka sei tak meu ane like share le subscribe loma tamin han la pui le ta ula thu thar ngai nom takten engkar thar lama kanin mule theu don nia